Dobar dan, draga djeco, i dobrodošli u Čituljkov kreativni kutak. Nalazimo se u mjesecu koji se zove veljača, a znamo da je veljača najluckastiji i najzabavniji mjesec u godini. Tako će i naš danas zajednički zadatak biti izrada jedne fašničke maske. Ja sam za vas odabrala baš ovu masku jednog strašnog lava. Ali kao što vidite, zezam vas, maska uopće nije strašna. Sad, što nam je sve potrebno? Za početak nam je potreban jedan tanjur od papira. Zatim trebamo ljepilo, selotep, škarice, kolaž papir, klamerica. Neće nam baš to sve trebati, nego vi sami odlučite sa čim je vama zapravo najzgodnije raditi. Na samom početku prvo trebamo obojiti ovaj vanjski dio tanjura žutom bojom. Ja neću sada bojati jer nam je onda potrebno jako puno vremena da bi se ta boja osušila. Nakon toga izrezat ćemo dva kruga koja će nam poslužiti za oči. Ako vam je to preteško, zamolite nekog od svojih ukućana da vam pomogne oko toga. Kao što vidite, ja sam već masku izradila na pola, ali samo zato kako bismo u što kraćem roku i vremenu mogli zajedno napraviti masku. Evo, ja ću sada za početak staviti ovom lavu drugo uho. Ja sam se odlučila za klamericu. Nekako mi je sa njom najjednostavnije. Evo ovako. Kada smo lavu napravili uši, trebamo mu napraviti i grivu. Ja sam odabrala ovaj lijepi komad papira, odnosno kolaža u ovoj smeđo bakrenoj boji. Prvo ću si ovako izrezati trakice koje ne trebaju biti baš jednake i identične. Mislim da mi je to možda i dosta. Evo, njih ću ovako poloviti na pola. I sada ću dovršiti ovog svog lavića. Tako. Pa ćemo staviti još. Vi si naravno, kao što sam i kazala na početku, slobodno možete odabrati, možda je vama jednostavnije lijepiti sa običnim ljepilom, odnosno ljepilom za papir ili selotepom ili već jednostavno nečim drugim što imate pri ruci. Pa evo, ja mislim da je čak moj lavić i gotov. Naravno, vi možete to doraditi. Ja sam sigurna da će vaša maska ispasti ljepše od ove moje. I sad na kraju uzimam crni flomaster ili marker. Ja sam se odlučila za marker jer lavu moramo napraviti nos. Evo ovako. Jednostavno je. Ja ću to pobojati. Vi naravno možda ste mogli od kolaž papira izrezati jedan crni trokut. I evo još, ja ću svom laviću staviti ovako jedan veseli osmijeh. Evo, i tu je kraj naše današnje kreativne radionice. Do nekog sljedećeg puta. Pozdrav od Ivane.